Man matay gamina ni Paulo do, kyo kaido kering to. Rakwa fatfatag adwa way karwana. Mga kakta, inawi si mamemin kamuwa, makatanang do uyoyat akano tenetananga ni turuna jinyo no seyri. Naknak menyo pala, no kajinyo pa nganuyungan ji Yeso. Diabo kajina ni tumalamurungan ninyo ni satana. Do kanyimrali nyo no malasya irali nyo. Amnyura na anuyungan si Yeso. Amuriwo nyo na ipakatanang dia. Tao italamurong no seri na ni amataduto atawam. Diabo kapay chiring na so kalas na ni Yeso. Akmasangan, tao italamurong na no seri na ni amataduto. O mansino kanuyong ni Yeso panyisiringan. Tanaya may katartar ko uyoyat akanod teneteneng taam, yasaw seriya yamantanyatan susang. Tanaya may katartar ko farita sumidongso akmatay kaktedo sinayam, yasaw panyisirinta ata apenso faray. Tanaya may katartar ko farita yasa si amatadutowa yawmuyat yatan. Tanaya may katartar ko na itro yatan no seria uyoyat naam, yamamiminurya nga, yamakasidongso akmati kaktedo sinai. O serira naam, na itro do yasakatawo, tenetenang nga makateneng do nanauna ni amataduto. Yakman siyang, ta na itro do yasakatawo, teneteneng na yana ipangananao. Yakman siyang, tana itur do yasakatawo o kakdeng no nakenakam na di amataduto. Anakaturunya do yasakatawo so o yoyat na yamfona so ingingin no tao. Akman siyang, ta itur no seri do tao o yoyat na. Mapi fariso mapiru kabafaray. Anakaturunya do yasakatawo so o yoyat na. Mangununong so chiriching na ni amataduto. Nakaturunya do yasakatawo so tenetenang na. Mapipinpin so manuyong nga uyoyat no seri akano uyoyat na ni satan. Nakaturunya do yasakatawo so uyoyat na may reriak so masitar ka ching apo do seri. Nakaturunya do yasakatawo so tenetenang naam, mapifalyoso chiringa ni pancida. Amo, yamakakari uyoyat akano tenetenangam, asaw na yapuan. Iiyara naam seri, mangitumuro uyoyat na do aruwatawo. Urira naam, nakanakam nano seri. O katurunanya jatan so uyoyat ta kano tenetenang ta. Yasaw kataw-taw ta. Yami katartar ko pi fong-fongwan ta. Tamo akman sangan. Tanata aro ayam rarli ni amatadutuam. Tamo yakmi asya kataw-taw na ni Kristo. Amuro tana tao do yotay ta. Tana bagana tao do yotay ta. Tana lamlam soy dayatan. Tana tuta ngonong-ngonong yu farita cha. Tamo na nima mimina nitaktakan no seri. Suta ijak may yasakataw so kataw-tawa yana italamorong no yasaka seri. Bagana yasaw na kamamogan no kataw-taw ta. Ta yaro yami chatar-tar ka pay fong-fongwan ta. No simanyirungo ayam, baka na limako. Amuriwo, di ko matsirapaido kataw-taw. Jakman siya nga di matsirapado kataw-tawan. No simanyirungo tajingam, di ko matsirapado kataw-taw. Ta baka na matako. Jakman siyang, di matsirapado kataw-tawan. No simamiminungo kataw-tawa mataam, makunwa mga miring. No si mamiminu kataw-taw talingam makungurya mangangno. To na manguray ni amataduto o nakam na. Mapay kapya pinpinso
makakarido kataw-tawtan. Amno si miyangangi siraam abnakan wurya kataw-taw. Tanayaro yami katartarakdo kataw-tawta. Yasaw kataw-tawta. Amuryo jina mapay chiringin no matado limaso. Yabuata yako kay lamnayan nimo. Akman sang uo. Tajina pay chiringado ay uo. Kabuno kay lamnayan na niya. Siya na jak manyisangan. Tao yata ipan siya jak denga pay fong wanta amyan suta kay lamnayan niya. U yata ipan siya yajak dengdo kataw-taw tam. Tapi fifuk na na yapratan. Amuriw na ikaroy rana. Uyapi fong wanta taji bunbunyi. Taya marway na ni maugan siya ni amataruto. Una niya maugan siya ni amataruto so pay fong wanta mamimina makdeng. Sui jak madi asa macisido-sidong. Demian so mingendo kataw-taw tudami minu kataw-taw mingen. Demian so arwarway no asaka kakamay taam tudami minu kataw-taw masyari. Inyuranam kataw-taw na inyo ni Kristo. So ikami minyo akmani kataw-taw. Dukyo kay nani amatadutuam yabagakadayo tawa ni pamnekan na mapso farina. Uni manumanam ni pamnekan na ni Yesu amilivo-livo no chiriching na. To muntonam mangununong so chiriching na. Uy katlo na mga nanaw no chiriching na. Katuatuntunaranan no may vari so mapiru ka ba vari. Akap patyang idaranan no manfuna so ing no tawa kano marilo no ichata tawda kano makayukod no aruwa sinja kano may reaksyo machitarga chiring. Bakana tudami min sira ni pamnekana ni Yesua livo-livo no chiriching kano mangununong so chiriching na kano mga nanaw no chiriching na. So jeda tudami min mapay farisyo mapay rukaba faray. Akano manfuna so ikingnan. Akano may reaksyo machitarga chiring. Akano mapay falyo so chiriching da. Naknak menyo kakranyo no ni apiana tenetenanga kano uyogyat isidong yoso ijata taonyo. Suyako pananawan niya jinyoso ni apiana pangurayan nyo.